Kati yini lena usuyakha lapha emfako wendlu futhi? Yini futhi lena usuyakha lana? Ngoba ngisho uThibela sewazakhela umusi wakhe. Yeni bantu. Kuyini lokho? Wakhani lapha indlu lamthuthu udayisa inkukhu yini? Suwakha idouble story kwenze njani uyakha istairs? Yini lena istudio usoqophola lapha? Uyathini lena wakha lapha? Awuchaza uphuthume. Suzokwakha istudio lapha. Suzogida lapha ke manje. Awuthi ke ngikutshele ngezigisi ngizwe ukuthi uzokwenza njani. Ngakha i-entertainment area. Ukubonga uzothini. Yini ngathi nawe ngathi ngibuya kuzo ngazumuntu estudio. Uzongenza nje umuntu othi umuntu ongafundanga nje isitudio nje isepara. Hawu, kathi ngibuya kuwe nawe uzongenza nje into engafundanga isilamu. Ngiyangibhala phela lapha ku Facebook. Wathwele yena uWelile akakwasi ukubhala, uWelile lepho sekusile lakhe. Hayi wena man, usungenza isitudio kangaka. Oh, wakhe indawo umnandi nje uthi indawo lozo. Yey, wena wawungidala lapha bukaKhuzani uthi mina ngifundile. Uthi iproject kaMapheyo ba mina ngikwazi umeme mhla usuyivula. Hayi unayimali bo. Hayi abakuyeke. Awu ngqondo. Hawu ngqondo. Fish. Maqhinga. Athi bambaba ngapha phutshuke ngapha, athi bambaba ngapha phutshuke ngapha. Abakuyeke. Uyofunjwa ulwandle. Wamuzenga lena nasini kube ngamandla bengumbuliso mama wami ubaba wamuzenga wakhala uWelile umntaka Mchunu wathi hayi cha mfowampungo sendlamlenze hayi unqondo seyovunjwa ulwandle hawu lena nasini kube ngamandla bengumbuliso mama wami umama wamuzenga lena nasini kube ngamandla bengumbuliso nina benkosi nina besilo nina wakamdlokombane ngiyanibingelela kusaya mina futhi umJJ ebede baphathi bakhangele bavulela ikhandlela kulowo muzi maqede yenzeka leyo mbahla suka angeke ngande kanye njengoba nginathi ukuthi wapungose lento ekuthiwa impumelelo into ayihlafuna ngezandla ibamba imikiza yenze nje impuampungo siyazenzela uplaneke ukuthi uzokhanda entertainment studio lapha na sibone ngamaBlocks amaningi athengiwe lapho ondeni. Hey ngoba indaba ziyenzeke koLondon mahlekehlekana nawo suka ngoba uMaskandi ngempela ngeke ngempela uyibize ngenkosi yaMaskandi mawungakabunaso isigameko ondini wamele ube nesigameko ondini kuze qala ukuthi hayi inkosi yaMaskandi kodwa ngisho ukuthi ngithi uMfowampungo senkosi yaMaskandi kodwa sengikhulumile engifuna ukusho ukuthi uMfowampungo seke uthi ufuna ukukhanda entertainment angazi ngathini entertainment house or entertainment studio I don't know what can I call it. But kwi conversation webenayo lapha noWelile bebabazi uWelile ukuthi ufuna ukukhandana lapho ufuna ukukhandanwa nje wakhala futhi uWelile wathi hayi siyovunjwa ulwandle ngempela futhi umfowampungo sithi kuthiwa impumelelo uyihlafuna ngamazinyo uyihupa azayifice ngempela uyambona manje ukuthi into afuna ukuyakha kusefuna ukuthi njengamanje singabe saya lena eGoli ingabe saya eThekwini masifuna ukwenza icontent yethu yesintu sesivele sihambe semandaba senkandla yabona ayikho into emnandi njengoba umlandeli womculo waMaskandi ngalesikhathi siphila kusona siphila ngalapho uMaskandi ubusa khona ngicela udlule ngo like no share no subscribe sayimina futhi ufonke shenkeshe ukuthi